Nana Chairman, Ohinepon Yeboa, Esiama, Atebu Bumahe, Aya Omanpeni, John Dramani Mahama, Nanem Sifo, Omanpeni Dada, Dr. Bawumia Anem Sifo, Nananuma Yeshia, Atichiru Ayatonsa Afremu, Minuanuma, Minuanum Merma, Mijina Hanuma Numreya, Namijina Homa, Denkyira, Obahima, Nana Ama Ayensua Saara, Awotosumiensa, Nana Ama Ayensua Saara, Jumedie yeyin se ono na omekasa ewase na so pribinti wentumi ama wayin mpabo akase no ahyeme semefa na nudi semui amatudwa meden cry free Denkyira na nanum atra konwa ho nyina ede mapono man Yanana etrese eyenefe eyena ho hoahoa sanei yeyi no se omekasa ewo dwumadie mu dwumadie matu nidin MEKO BONO ye ma minim se sabre obi bebisa se na Denkyira ye tidin efri he Denkyira Yomaya won fiti asia no wo free aya Volta Basin na osani bai no obetra omaya na ewo ho dada ye fra no nkyira eho na obedi beye emfishia oha anie aduonum 150 years Enkyira akwant oyi eno enama yenya yedin dan Enkyira for na ke yefre adawu for Enkyira ye betra nti ene yefre yen dan Enkyira for ene Denkyira akodi mfimfiri mantemu Denkyira edi aman so Denkyira edi akonsem enesi eba ha na ye ba yankasa yediemu efrise Enkyira enema yenya yedin Denkyira endesi eba bono a ni enim se bono de ye yakasa yedia ye nana ayikra adeboy na enam no so ema yenya bankampia ewo Denkyira aya enfie 1695 mu ena ye nana boamposemo di kan na chiri no nana asenso kofo ani intim jakari eja entauntawa enumu enema Denkyira ehwete ye nananum semigina ha enemi kase kana fanu nyina ubehu Denkyirafo oba Ghana memu a 60% of Ashanti region no eye Denkyirafo 55% ewa ahafumu no eye Denkyirafo Achim Kotoku Asante Achim North Tongue Central Tongue ewo Vome ewo Volta region eye Denkyirafo Asato ewo Oti region eye Denkyirafo nanano se yeba
atifi mantemu a chokosi efo a wo chire poni eye denchirafo se ekoko divo amemo a ano denchira wo ye denchirafo a wo kodivo a nana wote adwom ye babuno hade a na yaba yediem jenejene wamfie brekum domfete fiapre hensa enkransa insiano ena emiamia pia wobunu mamu nyina aye denchirafo a efi apem ahanson 1700 ye nyina ye tu anamon nana jam training mesra na maka bribi afri ochirefo a ochiro Nigeria ni chirefo a ochiro things fall apart ne humamu or said therefore a man who calls his kinsmen to a feast does not do so to save them from starving. They all have food in their own house. When we gather in the moonlight at village ground, it is not because of the moon. Every man can see it in his own compound. We come together because it is good for kinsmen to do so. Therefore, let us continue with the team spirit and enjoy the power of togetherness. Let's smile not because we don't have problems, but because we are stronger than the problems. And then me shamunyina nkran se moma yemfa enkabom na yemfa enchichiri yaman na eno enebema oman etim nana jam training ye nana owusu boria otosu mienu ono ena osan the bond of 1844 edi twemu emagana yenya ye fa hudie sa bond of 1844 ya so ye nana kojotibu a odikan ono no odi Ghana for any abrofo assign the bond of 1844 enunti bra ye nana owusu bori ekotwemu no na esese enyiresi aban ema na hyesodie enyiresi aban ema no safoa a eye Ghana mpuntio ene Ghana ekanko saa safoa yi eda so ewo denkyira eda denkyira behia na yeto nsafre mu no ye beyi saa safoa no ede akire mu se Ghana ohene ba kopa enyiresi abrofo eka chense oye ohini titiro eye denkyira hene nana kojotibu a odikan moma ye nyina ye kambom na ye muman efise ye kase obi epen kambom a na eye denkyirafo se yendie ye hu nipa nyina abo apete Ghana man nyina mu Ghana man dunsia ni nyina mu ubehunu denkyirafo enu nti si ekura enkabom safo ano a na efata efra mu fraye enye ade a eye fom na emom no ekire se mama ye hunu se ye free bono mamu a esese ye san ba fie ene yaba bono mamu ye ne mo abehia enche biara mo beti se na denkyira esi ye hene denkyira hina wotoso aduonu nsia denkyira hina otoso aduonu nsia a ye de ne behye odefo bo aponsem na namu se ye nyame ne pena nananu mu makwan ya beto nsa afremu nyina adawu denkyira pentempre mre so no ye da mase kasa